na papa ya kan semwa akama na me ba ya painti black me ba no me asem bia anka bia tia no oh mami papa wo bai wasam ne papa asem ne me ba ntam akrabra ma bra ne ho o ka se ya ba samu bia tu mo kanya so o be ka se o so ya bia tu o be bie masante achemo so fo amfre abranti ekoya me ba we di ma fa so papa wasam ne me ba ntam ne onua no ba ko so wo garden university e wo ya fa mini ba mabalaki metrasia papa metrasia mami when ya den free wa no jiwe se wo nya dia na ejai na ko wo mami ya ina ni mu wo fe ntete boga bi kura ba wale doctor bi be wale do akwa America so wo fe Chacolaro form pay o jina so me jemeti ya wo fe papa o to se adia mi sika na fo ya na wo dia na ma jema ta be jena ala mama bi wo busia o me wo busia me so o pe so me take sika na fo na wo si da ma Cote d'Ivoire ni ba we si fo ha wo si da ma no e da na me wo si da ma o e mu dia ni wo si da ya ma ba fo ma me so meeting this papa is that Adani temu won mala abusiafo sa da no na da je ni fia na kesi kesa na anu odene na onyame a wo hu ye mobo na wa ma yetumi ti asem no kukuru kosoro se dien na ye bof ko ayesa malaria kuntan achewo na wanya sasem omo kana heba onum ya na malaria na dwane enunti na eden asem ye tena so be ye proud go be ye nan enti de ko hwie ya ne se ye jeti asem num no sabe owura ya tabi na bo no wade ani wono no breki maami virgin etuntumi nka se mejawo wo bra nya maami na jawo wo ya we na uja maami no na titibere mu ma ne 10 million wo bra ono na breso no ni usi dawe wo bra wakosi bia ma ono yire wo yire dad wo yire foforo na ne maami na ani ni yi ti ne kasa ye no yes sumia ma adwene enti wo ko dadwene ho abia Sompa FM enti wo ko dadwene ho na esedi besia ne se wo de dan no ema ne yiri ene ne ma ene yesi ya no de ye ntumi mfa nkeka ti na se ekosan ekoyen krata etimi pa achewo kra ayini nie side plan eni krata ekoye ye ne sunie na de wo mu ni se eja ya tabi se wode dan ni bia ma obi ahan according to Fosia system area ya tabi nso se 150 million nti ni pakro no edge ni sika ejaji se maami di sika na ma no ti ye beka no na ese obe ko pebesia okutia ne make school fees lawyer baako na ese baako ene ese ko pebra into onya 6000 ene odi abeto ase ama ya tabi enti ya tabi de nyina ye tie sompa pepese no maami die ni ya tabi so ndi okoko divu akodi ni dwa ene ma ese ne paper we beda me ho kopem se maami di balance no ebe bre me na ma send na ade ama no kodivu na ono so abeje ne krata enti asembie enti se dan no ni nyina bedi maami ene ne ma no ensem ema ye tu nsam so video da so hihye ya tabi na anum ton se one ne yiri oja dan ne ma ne yiri ene ne ma asodwem amya eso aseda no so ebeba eno ne de aka ti Mr. Champon tew aha ATM la office wo mo sensan no enie na nabrampa ene wa yire krata no ono de eniema se na ma afosua nso wo fa ene ono so ebe san ye yi mu adansefo eja ya tabi na esan no etimu a yesem wa brochire baabi a mototo aya mpia fe ya tabi nye nania yesi ya tabi ni nua baabi wa brochire fe enye nania ene odi fie na man to de maami be kokoto no yesu be hia na court yesu ene lawyers be hia because ya tabi sebi obi amfa ase kan nyina ne so wono ana esan ene twasum asemu ni
eti na de ye ka ekosi ye no me se champotew ade we say de ya dum bia ye Onyankopon de ahwe wo na ma asem we say akwakoto fisa asem we say court kwa na call ya nka 2 weeks nka yentimi mfa ni nka musika enso ba ha say ka pre obi enu no ya oji wo mu esika de asem ba ya nyisika ha so de asem ba ya nyisika ne mom no kure so mfa bibi ensi eno ko na ka wasem na asem ba ye so of mami etie mu ye nyina etie mu na odi na ni to form ba bia ya asem na se fa no enwo Onyankopon e ma ne defy na ntini se wo ye oba ana wo ye onua wo ye busuani na se wo to nom na se wo se asem wo se wo ntia ase a Onyankopon ko a na yeye enti wo ntia ase chi wo ansa na wate ase tini ye ka ne se wo do ana to awariem ensem wo ya to bo ebi se aware no Onyankopon na hyehyɛ wo twu mu tan asem wo ache o 2000 and one mfie be du na nie enso enne na asem wo se atwa enti wo ya wo so ba be fight for asem foforo no onua wo be gye no because Onyankopon sa ewo ye host ne ye nyina ye so ye nkansa mo biara chi Onyankopon edisi enu nti wade de asi a asi esom na eye adwuma ye hwe video no be ma no obi amfo so no obi afa no kwaduro so ye de yenyi enu sa no eni o enu nti ye kan so yini Onyankopon won hyira sene odi esi aheta na no ya me call ba bie enam de krata na kyerɛ oba bi o se wo mu kyese wo ma ya US o wo mu entumi entwe na enti no bia ni ji program yi tini ya kan se Onyankopon be kɔ so ama wadom na bia so yenso ye de aye adwuma no me da ase Auntie Paulina my lady me da ase me chia ye tiefo ne ahwefo nyina de edi kan ye da wotufo Onyankopon ase ise ntin se de asie nyina nyame na aye na de to so bie mu nso nkoma aye adwuma wura se ntin se ai on na nyame nam ne so a dwuma de yi ana se ye program yi be so ye asante man tem ha ne Ghana ha nti de to so bie ne de papa nso ase de to so miensan so nkoma my lady Awurade Nyankopon wo nhyira wo na o ma ne tumi ne nadom no enye kese e wo so eni na ebi nka ye nyina se de yaye no na me ka we se nipa ni bebra mo wa abonten wache no mo mpai gba no yie efi ha ne wo station yi so ana se program yi so na de wo emfa ho ne ba bia ye maami ni nsam nyina kopie ye nanso odi beduru ha no na ede ba nyame ma ne nsa so ma ne na sum ayede adwono na ebi no ma na o mo ka se ya tabi anya nani ana nti kwan ofa so se obesisi maami sabre de na ye nani ana sabre de na ye nani ti aka nipa bi mo kona kasisie ne nkoso sabe kwase abuo ne nkoso na mo de beka kire sister fufu yanze de obi beka kra de wonte sabe bra wa bre no enu mom na yesa wo hwe nyame na atie wusufre enti eno de eno kra de yan nya no mpo ne ye den ye tie na so my lady wadaroma Awurade Nyankopon won se nhira wo biem won se nhira wonti ya sister de ya meka ne se dan no wa na ade ya kosiesie na enya kama na ye den na fa na emom kwala ne mom ne yesre se wadaroma bo modia wo ne baatan kan kwala ne bom wo china binti dachi binti bomodi ana kan kwala ni bom na fa so ndwemla lady me da ase ena no so emaiwa mienu a wo mo ba ya Sompa FM ba kwa ko fa mpena otuko tena ni so akowia ni sika no ablante ya chem ye wie show na no bi fresh wo hu no hin so folai abrepo junction ti ya chem ema ono so wo twiri mu a ye wi abedu o tena no ba bi kro no so kukuru maiwa no 40 million de fine oba be chiri mu eti sompa ekwachiri ti wo ye bibia hwe ni ye ne yakase bedu ache kase emia ne emia enu nti na eno so de ona wa brante no samo kai sa story mu amohwe ya mutie yen ya wada na bije na esen kamore to so to abi kai e kai wo mu di for bremna to nte ho na mo fa nto so ne kai na discipline woman ai Yakopon hye adwuma no ni ya na oye na se de obisi aka asem na fa no sa pepepe ana wo mai so ye ka me kura de na be ma na me di ne ho ya bebre se wanka se wo yem ba wo twetwom twoba e da bonten na what be da eti ye de Kristo asese be ma no nyame kasa afa ye ledi mu na wate ase because se be mpaduasa me de ma me kura de ni ni asema o ma fefie ni mankoda na wanka se wo so nyo fefie no fofra ma ayere fofra etu ha wo say so asi abronsa fofra etu ha wo say etu wa mu de wo koda he aba tini nua na ote abrochi ototo ya bia no ohima ma ga na mra no dabi
wo betu sika gu se wo pese wo nua ne kwa na som ju na befoa ekuma we so na nipa ne kura kase me de achew fa kama na wo se obedi bone a o de na be wo bewu amen kura na sa be fa dan se wo papa japade obi aso tumi kofa obi aso tumi kofa wo se wona o se broche won tumi kofa eye nkura ne dia eti befoa so because ade nkura wo ya ye no se nkura no maame wadawroma ene nkura ne nkasa na omo nkoto papa ne kakra because the papa na ye wo mu no ye wo nkura ne mo ye wo ne yesu bi wo nkura ne mo se papa ne nye ni papa but se de nyankopɔ ya adom a won sa ka fe ndie wo ne nkura ne hia men ton papa no enwura ne mo ase ene nkura ne nkabom na omo hye papa bia omo info odo enko ne ho because na lawyer ni ka se bi se wo hye ne papa pass wo be kasa ne ho ko bewu because wo hye ne papa o kasa ne papa ka tene se firim so enye mba no ba mesere wo ye baten wa dawroma enya kwa ne kasa wate if you obi antimi nyimfo se ya o madia so nwui if o ka ho ya me sha malidi asem wo na nkrofo interest em first man fa course ni stadium so be ka 0551 931 920 548 na yemhwe ene ye be konso akosi because as nipa dodo no awo interest o case we mu na emu ya papa emu ya 0554 931 921 timi de make catch me sister ne say omo tifi omo masutwe kopem so omo tam be so enso no nipa kro ntimi a fa bag gini na free hoko titia hello yes oba pa me chawo ye majisu what is here we buy Evans and go close to na me ka say enti oba Evans oba pa se de okay se me ni di achiri pa se de papa be ka na di asase de ama mi ba ya ebe mu di wu mi ne ese nti bibia de ti ami sira mo ne maduma so amoye de bua ga na man titiri asante man da ne de nyina oba pa na me gina so aka chi obi ase se de won samo ba eye se obeba be yu hu ano ye hu di ewu se de ma mi ye yesa ni pa ne dikan na wa ma me yu ano a ni aka ne putu ebu so ti na mi sira obi se mo ma bibia to de papa no so ya da na ase e wa ante hello 05549331 hello Pacho Udi yentiu hello Pacho mama ne babe mana dano ka hu bia no nani oba ndere papa man dan so ene anu e ka asem yi onu kra na abegina ho ma me nya ba bi na timu kan cha me ma me no onyi dan bi ma me ye yi bia ma na onu hall no pe onu na ebe kire ba bi ope na ne ma me se so afo aso na tuatua nche na firi wankwa wo na ebe kire dan a wo pe na me se krachi fa nko nka nko pe bi gina ate wo ko nka se hanga hello good afternoon afternoon giant you Yenina ye tie sompa. Nanu edi adia. Hello. Mafosia meja kwan. Awurade mfa nko so na okra so kɔ yi kɔnɔ. Nyame mfa nko do asomdwem. Ti mesrew se de kan ye no. Wamodi apiska ni bi yemfa na ade ma no na so beje okrata akoto adakam na asomdwemra so mpanko mo get results uti fie ye den asem o kire wo so hawo jejewo unya ba bia mfa fabreye na unyame adom ame yetumi ye kan asomdwe beba me fa kwanya yi so me papa James Buadu ono na ye true faith di fu pani efiri offense kopem esirem papa wiye me chia kwan sonko so ono oba Sompa FM maybe amohwe bia ichiamo ene osofo Gideon appear true faith sofo techima papa Gideon ewie onso ye chiawo ohene yere emporium tontoma wasokwa mama mate onkra ne so do me pa me so me do papa me pebre na mabaskwa nso na mababehwe ni so ade Awurade nhira obibiara sasem enso betrans na enupa freshman capsules bema waye mre utadu asini trase
afon atwa ko hemu wo ba wo nsuo epewo ni nyina beboa amwa yo best makama miura yeni nkomo e mami ena me den chake se fi sasema so ye ebre wo ne wo atifu nyina na sasem de oti pa nke se ye fresh product no crazy fresh herbal mixture Kana Herbal mixture, fresh man capsules, fresh cool capsules, and fresh lady capsules. Now, a fresh Herbal mixture, and a FDA for the stamp, which is a pine. So, you're number 1 immune system support. The cancer immune system supporter, Ubi or say, Yarea ebona, a yana or brepa and san and watono. Ubi so wa, I told the phone when the moon I am red. And come one when the pedrium, I said, when you pay your when I am my area and chill basabasa. Am my area and chill rough for Rondian, I am red. Say, Yaria be a cool, I guess I buy a crano. So, when you're fresh, Herbal mixture, and no more. Immune system no ebejina brane ahode be bani paduanim obi o ho a o poor blood circulation the poor blood circulation yes srade cholesterol na asisi wuntini mu iti amammoja no entimi ne afusane e woni paduanim yi ebekuntam wunya fresh eba mesha na ebe na ne srade bia e wontini mu bia no ama ahoden atimi aba moja no bedi afusane yi pa omo a ya na omo poor blood circulation no dodo na ta wo heart related problems ya na akoma no because akoma no e na pumping moja e wo nipaduanim kise omoga no ntimi ndefusa ne ya na the pressure abeto akoma no so te obi wo ho se na makoma o chena o heart burns o we say when fresh herbal mixture ni bi eno no mo a saa akoma yare rough bi e wo so ne bibia ne nyina beko ama won so watumi anya ahoden wo ho nea owo sciatica e ka sciatica obi wo ho a ogina ho a yenam ko munti ne ebetwetwe ne saa ontumi anyina ho ogina kakra na wasan atena ase otarasa ka na wase wasan den esore unya fresh herbal mixture ni bia me say unti no problem wo mu nyina ebe firi ho ma won so watumi ade wo ho nia owo pressure BP omoye severe hypertensive patients say obi wo a ni BP no o check ya onam 220 180 175 na BP no enye tipaye enye yam yare a wonam a na honam ya wo yenti no ofa ne normal ns asoma sisi ya ne wo twam nanso okoye no wakotu ahwe awu wakoma no best stop yam wawu etisa wo BP nko ade a uhinya fresh herbal mixture ni bi unya fresh herbal mixture ni bi a BP na wo wusu ni nyina ebeko ama hoden so atumi aba sugar diabetes wo hoyi yes sugar asiyare enna ye maame no fa na asiyare no se wan hwe yie ansi ano at the early stage na se ekọ anim kakra odu chronic stage na obeya enkoda na fe se aye chronic krankro etise estatia esa wo pe fresh herbal mixture ni bi enonom ansa na adusa point no ama ho achre adamfo ni stroke wan hwe yie a obetna dem sesi a sa uhia fresh herbal mixture unya fresh herbal mixture ni bi no mo a ebeye kama afen so nya wanya stroke afei na all recover no se wunya fresh herbal mixture ni bi eno mo a ebe ma na ye ntem obi wo ha na recovery no eye slow ebe ma no aye ntem ade ama wo me se wo penchire mu obi a sasem number no ye 0243 55 93 19 and I say 0245 533 75 67 when so aye kana herbal mixture malaria do tatahwe asasem de abadwa ma so a anya asem ketu akora se wo sa wo de ko hospital na se doctor check so ka se wo malaria pepe pa wo su yo mateme ba na wo no market Linda malaria tintim no anya asem ba hada no oji bia na krim ene wa ba adwuma yi akire din eti se wo typhoid malaria omu nyina ajibi sa pepe memme wo marketing nyina de de bra me am promise me de ma wo ma jini nyina papa men so de wo ho eti kana herbal mixture no unya kana herbal mixture ni bia ebe boaw ni owo severe na we no se ano edin pa nto obi wo ho a unya malaria na so no ma no pa anwumra na ne hwan ya ne yare fo pe na fi wa jai no emwan na wo soro minimum obi a wanya malaria ye de catheter ato ne be mam yes se malaria wa hwe ya ada be san nya obi mu no edu ko owu mu no eti malaria no memfa ne simple na ekunkrofo pa eti kana herbal mixture e good for one wo fever typhoid nyina no unya kana herbal mixture bibia ebe ye kama e ho de ama
when a fresh man capsules you find a power to the men say a memano or bema enche na enyama agye yes bema de obo ka fra oba afrin kan de be du fie na pizza bam lori fe bam na okona okobọ ne tro kan anhwe ya na de asema ba bema de enye akonhoma nkwa ne akonhoma bema obo tai ene na mabonten na se niam anse dan ko yi a enye se ne wusisi wo yire so ye ne ho adwuma no ne ma bema ye bema wanhwe yi a wo yire wo de be che de ache o gate man e de ache o driver we have fresh man capsules erectile dysfunction bema ne sorry ya na sign agene ho nia owo premature ejaculation ene ye fe no wan ma mi jam ene sebe ma me mu animu a oba ne yi ne ho a etimi sanya no we here ohun na kokko mu a ga say akire din we here we here fresh man capsules now prostate yare ohui e yare a etai ha mema pa mema yeni ekoyanim na prostate no e ha ya adwen e ka bibia na brampen so owo prostate enlargement prostate enlargement bema bi oho anajo oda obesori ajon so saa ese e was so timi da be say 8 hours ya wada you 2 hours obe jonso ne prostate na ayekese eti uhia fresh man capsules na capsules no ya na ene herbal mixture no enenam ti se wunya fresh man capsules na wunya fresh herbal mixture na wodi abom na bibia aye kama e wo enso di amawo bema owo low sperm count bema ono oba ahia di agro na adwen ne say ono oba na ahia nko ade e wo so oba no etimi efa yefunu da bi ente saa enhwehwe mu kire say mema ne bebre wo ho a oye krawa ensu a efiri wo ho ekọ ema ne ho no agene eti no ahodi bia enhye da ennimu saa unya fresh man capsules bibia ba kama e dia ma ho me se numbers no eye 0245 33 75 ena 63 adrowei ena ye bone mra ne fa ne se yopo fresh eye fresh lady capsules na nsa na me nam stabi hu me was bra e say die me say edin ba na de man was be fro the pussy tighter ama ho achi ahimfie wa ye kama oba ensufi bi ata gugu basa ensu kankan be gu no we ebema wanya confidence we be ma oba wonam a umu aye duru na watimi anam eti no oba de owura washroom epipepe na say onye show na we fresh lady capsules mi na wano na bia ye kama oba de say wo hye gold atade efiri ha koka angroga junction na say anafo ho ne nya be ma no oba odu be da ho akọ fresh lady capsules na bibia nya kama ma oba bi o ha 3 months obi o ha 3 months 4 months na ne menses no emada unya fresh lady capsules oba owo menstrual pain na ya siti se ne boso me so a ono na manfo ede omo ekwaji ni pay ono na obi hu se okeka mu anke se ne boso me aso a wo so ekwaji ni pay e mo obi enfa won kwaji ni pay unya fresh lady capsules we aya fresh co capsules adron adinidinam ukoko no ahufiri wo to ahufiri wo wani ase etuatua wanim okon ho obi timi ne nsa na so mo aye kukuku sa na ne uhia fresh co capsules koko no ebe hye ase ekora ekọ a ensa mabiemu da fresh co capsules nya wo constipation ayemutim oniya nopa awia anwumre eta maame obechim saa uhia fresh co capsules severe waist pain obi wa sisi no eye ne yasa na Ghana ha nya ma mfo sisi ya na say adwumaden ye adididie eti market day kutuku ada na kwachi asem ketua unya fresh co capsules a sisi ya ni nyina no away eti numbers no say opo penchiremu na say dodo atu aton a numbers no 0243 55 93 19 and I say 0245 33 75 and 67 called drugstore Herbal shop wa Ghana bia na obenya sasem enupa de di Dr. Nti e chia sasem so di enupa e de aba edwa e ma so case number 2 Benedicta Zuma no fry a wat yaton tadi ase ta krazefo nenso ye nyakọ respondents sematin cancer na be yire ne no so tadi seeking for compensation after break of marriage. God ordained court
shana duo la wallahi Auntie Benedicta otenden boko aya ma woni do kakra ma hen ai pache yo eba issue you do Bible bodua Quran na be focus ya be fo chefa no nye Bible e ko hin chapel me Catholic yo asidan ke radio ati asida na mudze mu nchia de mu nchia ni Debi ayo ni asumdwe nkan nkowro ma bia nkowro ma me ya pure Catholic na ye chia unso untimi nyi so die sene wo kwa asori ache me kwa ya ache mo ba yeni mu bibia o mi do for prophetess yeni peja ko sore peja Bible no ko so okay bo udin eya me Benedicta Zuma ikra Bible sa sama mi beken india akoshi no kwarenko radio boy order me pacho ti I me ta me pacho malaria du ebi kun ko pebi no ero de 211 drive juba ko sa na fole madenka Leicester amwasi eye ya sanitary pad me pacho extra long to overflow sope ko tobi famo 0501 na ho be ye kama 3190337 holy mosquito spray na eye tuntum adura ye di spray na me se ebe kumu mu me na me ka kire na enya semfetua o spray ya holy spray no and nesre no se ekumo mu nyina ne kumso ma wankasa wodo was spray in 15 minutes ka ho asa wo gura dem ho akwakwada Ghana Grove pa adwuma ye abrante ufie no du no pa sanu mu fafo no e ko pa adwuma ye wate ne be 0308255775 Meko Canada Meko Express New Group Zealand Germany me see me kodi holiday days na ko Express Group wate no do be kwa makusia de oboy buy medical research ya do to menu ne ye wo akoma ba okinki ma cho ko ho wate ya juma kakra wa na se ho zano na utiti atukuro prekese kwemu abomumu ewo ni so she de de ma cho ko pe bi ba te bia 0249761508 Bishop apempra de enkawa wo ni ma papa Yes, online wedding engagement for 2 million ko tu niam akoton na be nya ho fa so twitwidi yo adisha market echi 0598585219 where is St Andrews SHS calling SHS 1 2 and 3 wajen kodafo frasin for su 0244696911 Bread of Heavens International Ministries or your revival of 25th November kopim 30th November eye nwumre no nsia bia wato nsa de afre asofo ni ntinia nyamengo sra om sunto so how be da Sompa FM because Safa Gardens Shannon Sonse 30th November no be ordination ni consecration 0260790550 midima for say wani amawo eye Dr. Tam with that so chatam to ya no dey to ya dey so na me say ya dey beti na ho bobode diabetes prostrate no ko as doctor me sile o fatam to me we ya se na wo kuro no mayira ebuya kwa agogo 0244774282 Sister Natural Spices me pacho yenia yenketenkete ene yekika bo garlic ya ye akakadro jenny colander bay leaf nutmeg no artificial colors no monosodium no salt me pacho emeduane ne yede na we nemu awode nie no so kama yakokɔ de aponche de nantwie de jollof de stew de fish foi mo moton enkradokon mo amototo catfish tilapia fo wo de fagu ho kurikuri no kakra so obi wo no o chinam na ahenya ai we de enua no na sister fish flavor sister fish flavor una wodam no ye wadum pampa so pz Roman Herbal ntama dwom so ami dwom enkraisia mbi no kanhyi
0243-535-025. Techima for next week Friday. Munchayen, Yababe promo no. Ewo grow fine. Oh, we be grow fine. Doctor so muja so ati. Grow fine. Ko kete so ntumi na. Grow fine. Why are we na ho to? Oba tan awa wona pese opia monte. Grow fine. We dey na ni kura nye. Grow fine. Me pacho, grow fine. Sa no na ye otititi. Jeni aye koko. Ya twimu nro. Ne dey aye grow fine mo je do. Ama no aye nam. Me pacho baby eton no bia. Dudu mu de FM. Hona ba kwaje de 0244-596-532. Grow fine. Obe grow fine. Dr. Dawood say yale awonsa. Wata adwaman eno krono. Diaka bia. Na doctor ejuso krapa ya. Wonum 360 capsules. Now the ultimate teacher 0241240212 Edusa Herbal. Ye madansi ni. Osi koko puma oto. Ka hwe. Ekeka wo. Efiri moja. Be ma waye me. Wamotuam. Me pa cho to. Bibi nanom. Edusa mala. Eno de etum malele o. Now the ultimate no. Baby eton no bia o me. 0500-110-115. Gentleman Dental Clinic. Wonu bon. Eyinka. Halitosis. Aye poto bibili. Ubesi blesses. Ube scaling. Ube filling. Ya fam. Polishing. Ebe yin ye. Ne wadi. Ye wukuma sabi project total face station. 0559-139-582. Obapa. Asambe na hadi abedai. Mampocho. Kase guwe Mike Nimpacho. Mampocho mene smarting cancer ya wari almost 28 years ni. Hey. Me hunu na me wo me first year wo SS. No so wo say the last year of 6th form. Inti yetna ase. Mi beba wie na me fa yefunu. Te me wo. Yes, why me school kra. Mi wie. Okay. Mi wie na mama me ti akwala na mama ye nurse. Nti otin no na mama san to aso me ko Takrade Business College. And so me ba be wie na me fa yefunu. Esa otunu mu de emu demu kasa. Nti aye mienu no na ebusuafo no tena ase na omo kan na ye ware ye. Na so ne wo mienu kra nsa na obe ware. Pacho. Yo ma me kra na ne tiri mo mre. Sompa FM. Ma me de nkola ne mienu no nyina na ye wedding. Nti ye wa wedding pictures ama. Me de bi bai. I be just saw the wedding pictures be. There be me de be ma ne de na me bai. Nti ye wo mu na o se o pese o feda ni education na me wo fie. Ma me ye nurse nti ya na ma kwa ne nche na o train me nkakra from JSS na ma me sha asesa so o train me nti ma me be ye addicted to nursing na mpese me feda to nursing. Nti every time say me koto forms no ano me koye say nka ye koto forms e o rasmat nkan say nti ye dru no mo say course na me ye no emfa nursing na say me ko ya another course answer no say obekwa akotua na maye time no so ya na odwane ye sana no o no reason nti recently me ne nya akasa no say wo nti na mama wan fede education because me ma wo feda na wonye sika nka obeya dwe wo me so na me say nimpa no me no atena wo wa feda wo dia wa kobo doctor nyina na me so me feda me dia wo se da sana wa kwaware oba foforo me so ya bi hunu no na yet single room me na ma me support na me busuafo support nti eba wo hu me no ka say nde almost 28 years ni. There is no single man timpa wait me akasa menji 100 cities. Na mu ware. Ya ware. Oye de adwuma. Oye Favor Foundation CEO. We be 5 branches. And yes o Nisco was kapa. No wa ware foforo. Wasen akwa ware foforo. Then your friend Jane Tobo so Jane Tobo so den. On the on count. Ono na wa akwa ware ma be chi no twice mpa ye da so no on girl ne da so. Ebusia ageta. Computer so jadi. One of his workers. Sompa FM. Semuni. First clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Middle Nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your men send me na mu twetwe me no. Emu aye titiriti. Mentumi pon sorry. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural hair for bi bidro bi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebe jani se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma nofo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024 89 288 24 and 020 100 0021. Destiny. This year market. You go swear from Jinameno, Yanani different type of Jiname, Betobi, Abwani Yafoko, Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Bashebi. Femi bango papa be a dummy sa. Share. Yatete Yamanis to be Bia or Abyss shop. Bibia or Abyss shop. Betobi cotton. Betobi coche. Eya fofo la fo. Yatesu. Bla Adesia Market, Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me put to my ding one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. No. If you are coming, if any give us cold capsules. Say yes, is Yaren the walls. You are cold, the do nipper dream when in our posa a mamma and Tima Winja will name you. Wouldn't give us cold capsules. Obey your free lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and give us free. And men what if you do what you do cronkwan ever. Give us core capsules. A painful about one more menu for one and quadawin if you do me nunca. Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hie yi pa enye prekasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya prekasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekasa powder aduane san yadru FD ahwehwe sankratu mu agiatum Adi oish
Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and net. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni Sissia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my memma brand. Na a yemme. Na. Edusa ya wasa se me brabo we. Sweetie, may you come on mommy adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwajudi. What can keep yeah, Edusa pray. Obie timinumbi. I just a pin for. One woman for that for. Any the onion feed do me. FDA aje adwadi nkratoi atom. Hello. Me dey grow fine. Wonu mu atu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyere se, yare ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na eno na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani pedua no nuane nuro. Ma wotumi didi. Grow fine Herbal Sonic. Wobenya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Ne kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkrato yi atum. Sister Spices. Abra, what did dear feel do? Aden. Nansen. And so kwedia near ye dabroso. Ninkwane na bomu. And so for man na pai. So for man na pass. Hey bra, a seminar no wakano. Na ni secret ne say. Hey T, Sister Macro kofa buy. Onwa na wakofa Sister Spices abedraso. Spices a hodwa Sister dia abedraso. And no ne me hintasemi yo. Se wo fili apontia. What flavor? Fish in kwanya. Fish flavor. Sa kukonsu na oberia. Chicken flavor. Na so pese o ye stew so a. Stew flavor. So do beef wa. Beef flavor. Efe se o pedudu etu aton. And one is obeko edum pampaso. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMD. Ana Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025. Ana 0279 140940. FDA aji edwadi nkratwe yatum. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just the divvy no one propose amania. Near Bekisha. For my dear mammy. Hey, yamma. Oh my god, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. So make a true. Ah, now they're crying. Mama's Choice, your favorite. Mesa, the Akabian, Yamapa, what do you do? Enemy, Mama's Choice, now Papa, Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji edwadi nkratwe atomu. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Okay. It can absorb water. Somewhere. Who can try? It is very soft and convenient to use. Somebody here. Okay. Yes, Nana? It's affordable. Somebody. Can you say something? It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers, papa near the abo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa near the abo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa nie, diapers papa nie. Use Obuasi baby diaper for the love of your child.
I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uyebwe. Baumia, minya udeni, uyebwe. Hey, Mami Jemfua, ne den na mawani aji area we say. Minia, se me kaya de free SHS ayama me ne me ma wo hu. No me hu ne minya mpo. Esan dia na nado danko Akufado eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe yen nyina efri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me ma miensa ne nyina be ko school. Ekosi se na nado danko Akufado ene Dr. Baumia edi free SHS ebaye. Sisi a me ma miensa, Kofi, Esi, ene Kojo, eni na ko school akese ni bi. Minia, na wonim de ya no mo eka. Omo se omo ba omo de nsachoye bebe mo. Ebi mo se omo ba omo betwam. Ebi mo so omo ba omo be ma ofo ni bi atue school fees ni bi. Hey, omo pese omo yo made ni bi mo. Enti just why na ntua. Na why kwa ni free. Omo pese omo ya, ye ni bi no. Esi nchen. No mo side omo connection man. Any protocol nsem yi. Say free SHS papa ya yemba yi koyo. Eno ti na wose eboy ahumodin bia say. Ye bebo free SHS ho ban. Na ya no mamba mbe say ade papa. Na nado ene Dr. Baumia ede abrayen yo. Enye free SHS for ya na mama ne nkofo se enye possible yi. Nanso se say dear, it is possible. Afiwe, ye tu abadi abo free SHS ho ban. Tu mama Dr. Baumia, number 1 on the ballot. Alaska de said the money mono or no na the wallpapers ebaye ene what the different kinds of eniema abepom e wona so ye Christmas eniema ye this year dem any occasion bia ade bia wo pese sie wo dem bia se bi me say blind curtains, center mats, sofa covers, material curtains, comforters any niema bia flowers ahodo wall clocks aye this year dem pe bia Bralaska Star Enterprise. Yewo Kumasi Adum. Mrs. Anoche Plaza building eno na ye first floor. Mepacho Udru and Kransua. Yewo TikTok lane opposite Circle Mall. Okaenshi NS Chemist building name. Bralaska Star Enterprise. Alaska Star Enterprise. Your number 1 shopping center. Abusan for ya makwa abade aba Sompa Nkomo no so ye maami fita krade ena ode na asema beda so awale ni kun envihia du no nwotwe na yenim de ate asimu akate ate asisu a sable na ni afekire no ho a wafoka free ade abata free takrade aba Sompa Nkomo so ena no me dance women of faith for rade ye yadom eme conference ni ye kama ebi mu fra lubo tamale pristia I am free. Hey, na omo ebim frechiri pa mikro bi ka so fralibo na emwanwa nyame ya domo bi akodo asomdwe ya mu ane ho amasem ti ye da otumfo nyame ase mi se next year de ebe ye no be kwanimu achiwi ti awie mu amutie bia women of faith or say the Lord is our victorious banner, men of faith the Lord is our strong tower, children of faith the Lord is our sovereign king. Say eben the Lord is our friend. Ese nkoda de o madam funi Yesu
The children of faith, your man no son chiano. Say the Lord is our friend. Obaima, Auntie Benedicta. Pacho wali anu kwala se na abem. Nkwala num. Maunum. Penyin was saying. Penyin was 24. Ena ketwa no was saying. Ketwa no was 8 years. Awade na aye separation na awade wo ho. Mote. Yet but separate rooms. O ma meti ase. Ma me aka baby be 6 months. Masi. Yesi enu. Oh. Ono no all who support me nkaka. Say Bema no see die and see. E die na wo ye because Bema will say o ma wo nya dwuma na aye dwuma wo be ye dwa die. E bi ono so na ayi ni reason. E die na asi. No awo ni motive e woni tirim. Wan kasa na mukwa wale ye na nso dwuma be na wo ye. Yankasa me ware ye no. Ye betena yankasa ye fia yesim me de ho ne bie provision store. Inti e ho na family ni bia support me na me de afa nyam egum. Inti ohun se na do no de na o ma uska. O ma uska me dictate ya me hu se so de sika hye na adwuma na hye. Ma ye sa 3 times. Na tu be so che se mia na me se bibia ye se wo ye research wo ma tu research a wo ye ne say me research a me ye ne se me yankasa me de misika bia adwuma na ejina uku de dia be ka ho o de ne dia kakra ka ho ye se adwuma na hye ene se sa asem we say wa keka ma na ate eti mama uska na wo be ka se misika hye oni ma dia se be ma so ne se ma ofa bi ma ka che ne se ma ma misika mpo ma me mfa ye adwuma na fe ne ye de bi sisi a me ntumi ne ntina bia because abibia yes de ha de emu awade o abibia ntokwa ma ekopie Roman priest nenim onu mpo ma letter say yemfa nko Benedicta bibia you okay pacha we you okay me you okay sisi a ma ye frustrated or hame ana wo twekora kakra debi oni be ma da ya che ani mi ankasa na me say mi ana me ma me ho kwan on say enano a nyame yeye no maade me e wase o nyame wa mo se emema ne ye nakwa e wase ti a wuti a kwa twen a wani usu nyina se obi edibe wo mu bi no ama ka wani so ate am wa ye kre o sane wa che polina e back evil carries srew o sane wa che e boa ma aniema nyina mu da ho wa hunu baba uche ke abebe se na oni be man na ada wodo ma o 2 years eben ne se ni ekwa na chia ekwa na chia na papa no ane ma na wa na wo ka wo na nya na me se sisi ade be bi eduru ne de mintumi bio eduru die odi mani sisi odi mani pa ma na wodi wani no se dra na dwo de be wo mu debi sisi amia na mehwa me ho ehwo na metene mia na mehwa me ho onyam bibia yenko baabi edu gina he wo se wo ye adwuma na ukuma uska na ehye odifo bi na aka bibia kire wo debi na die nti na wutumi nya adwen sa se ada uku na adwuma na ni sika na eyiska bone de ene de mintumi nkire why the no so oye mobile banker we bi ono ankasa ne credit union our branches ene se ka nyu obi an ho kire no debi eya abro na ewo no ho abro pa bibi be wo ho bibi pa be wasem mu because bibi ade abro because of that me anka sikasa no de ama wa de awura ma na hye impressive me ankasa recently ne me su kire me cousin back no ma 100 million na me de ko fa nyama nti me ya na me kosua sa how to make soaps brown sugar any ade no nti me sha se me produce na me de masters nkakra no si o the 30 million euro na ma yen me de aka me de na ono so de supply ne workers ni bi na ma 3000 o de ma me no na me ye be pemende se scan fan you se on first scan ambre me de o de call ye no anfa sika na ambre me se bia me de ko supply no enyama ni sikani oba na odi matam sika so anfa ma me ankasa me de so me de me sika ye no so a wonfa mba o so work na de adwane because of abibia yaku ama nkola no nyina e de na ma mo de mo konto kwa oba na odi matam be ma wo nye no hwe ni oba na odi watam sa wo bia tuma obi abeka cha oyo obi asem na ye di ni ha no me dofo
yenyam a magicians was Professor Hindu bi anyhow yes asem na dance ni ho aytwa asem ni bi ye de aya dance it is a yes wo be kata ne ma bi so a me no wo be ka ne say ya na wasode akọ edi ni be si se be ma wo ne te wonya ne bone wonya ne we ada se bi ku na wa bodam modam and wo di watem bibi wo ho e Auntie Benedicta bi a we ni na ekoso a e de ntokwa ne ba na yensu emfa sa angle no frio na hu mo e de be boa why me pauche ebi wo ho a so fi ne yire ne ho ba first no ba na yegu abonti se na wa sha ase de ntokwa ebia we di we ato ha se na de ntina mo so mo de toto ho ya fa hwentu o so ba bebi a yete no a edu sometimes na dan fofo ne se na jama high mox because of sa word no mo use no every seconds na me mo be ho every minute no na dan fofo ne be fe o se aden o ho ye na yire no ware no manya sei yire fufuri be 5 years o mbenya mo se ono so no na wo sei o se ono na wo mienu na o ka kire o so okowale wan ka hwe ankire me meti ya ne se oba na wo ma wakwaya adori na ese sa de on be pa me cho o se da on pa me cho wo so de oba ne ba dam dem dan ye dem no sa ebi wo ho a oye obi a onnom nsa kakra nti da ebi a wan kwa adwuma no na waka se ya omfa papers ni bi mbra me on sign nti mi dictate ya na e fie ho no ebi nim pese o mo ka kire me bet o mu ntumi nti one day mi ankasa me call market na me ko to fresh fish me ba be chef fridge me ba ya me pie gate na no mpana ye da so no ho na one girl ba ko da one of the workers come on nti me yasa me ko attack because na me kita enyama left and right me di si wo na ma ko attack girl na no ankasa be bracket me nsa hye mechi no ma girl ni dwane ye nti o ma bracket ye na no so ye o chechire me nsa mienu sei edi eno ne bro for ne bracket ana girl ni dwane ye nti o dwane ye na me so metuo no na adwuma mu ho nessa ne kwala ono ya adwuma ni bi metuo no na adwuma mu ho nti ehwa na ye fra ne sen ne maame ka se ti sage ni wawale ni ene na wawale no ene na wo mienu ono ase ono na wo mienu na wo de wonim dabi mate mom because girl no the boyfriend frame me or the me number the man the boyfriend my boy ne frame me say ono me kunu tata na yire oba be wale no mo edidwa oba be ye ne wed no we hu say me kunu tata no o se oba ma ne car o se oba ma ne dan ne kreso car esi ho o de ba kwa ma girl no ono so de ba kwa esie ena edan a yetimi sisi a me nsuro nka sende so to ho sisi na busuafo betumi abekese ye mfiri because o se ye busuafie Ghana de ne de sansem hu no ena ono wakoto da asase esi dan ma oba no na chese me amete wona amene na abre no chese eye bre na se awade na enwui etuti wukufi me de ne sane ne bibia ko ma ka che ne ankre ne sa aware de me ntumi nware bio wo de ensako me de ring ne suko o be ye go ena wo enso ni na tifi me ne na eti but yanti the same room separate room obi ate ne de na wo bo akonhoma oh yiska ye de aduane oje meje na ne awade ni se nwi ska no yi se mi fen ye aduane because of the nkwala no eti se odi bi mi ankasa mi ska me spend na chi mo no yi no sister asem wasem kanya asem bia em se ese edru ba bi edru because be ma wo ni na jai wo ba akonhoma wo yi e de aduane eti chese nano na bi amon chia na there been done the an possible because me say awale na de me ntumi biom awale na say ene say ntumi de ene una obetu ana mo betra ho ya betra because me na abre me na hyase fitin kwala abre me ono because of on ntimi educate me nyama bebre aka ekire nti me ma me mbre na ono nkofa oba from be enjoy sisi a ono oba na enjoy bibia o shipte ko oba no abi je manya no okacha me say some dey ba na mo friend no onfa na me dey call ehin anye na ha na me dey where the can yakoba be pen oh yeah well me dey letter be by for missionaries Roman father cry by na Roman father cry ntimi antenta o say the way in some ne course no ebia ba ko be ku ba ko na ba ko so epra nti sa de o mun separate yan for sometimes o say on fifie ho na me ne nkola no o say da on fifie ho
na me an se ba oba no de na wo hwe me hwehwe se on ja me kwan na me nkɔmento me ntina fia because if you on me to wan hwa dakro ba ko bɛbɔ ba ko epra no ba onkola ne de om nyina wo fie ho omo wo fie ho no bi am ma separate obi atene dem de obi bɛde na wabo obi abibia hwɛ sisi am no kase ɔkwa na yiri no ho so ɔbɛ fie pɛ adagire ni puso kra otumi so ɔbɛ na onye kesi bi otumi kase adwayi mpa afɔ no de agina so ntɔkwa etu so onya wodan mesi onsumi aware no mi ntumi nware biom ɛne sɛ wo na wuja wo na sese usum no hello wasɛm di nkanya asɛm bia me hunu sɛ asɛm bi serious bi bisa ɛnti asɛketo bi na eni o hello Mr. Champo to ho na me abre any say ya the page na sonso nkasa no abre na madam ya somo ya walking ese mi nhyeda mi hu emu no eyi senka oba mu kakra na ne mi ye hu ni se ese onwunu bi e wo maami emu efri mfitiase sabiom semika kwasebu aya bema no edibu no Hello. Papa smart ma hey. Yeah. Me do for now to say. Hey. Me pa cha ho to say. I'm not the more. Yo me so me ho ye. Ye fra me so for ma me was Sompa Kumase. O ga jabi Kumase. Pa chai. Auntie Bernard. Me come na o ka za me ti ba ben kana me sia na ma pro. Oh, ka ye ti so ni da. Is a champo kasa. Ntini mi hu eni se onwunu bitterness e wo maami mu mfitiase no owu ni se bema no ebu ni kwasea mana nko ni school wono ko ni suku atoa so aba be ye obi papa bi ena maami nso de wodi adwin bi hye onu ankasa ni tirim se obeye maami abro ti maami no hu ye no ama nani enyi aware no enu nti ama asetra no ne part ese o play ma awade no ejina no ontumi enye na bema on ele say ye ma yehua 28 years won say bema ya wo ware no no se ni timu esum se ne ye ka ne ya timi dia sem se ni timu se me mpese wo be ye na wo ye wo be hurasi me kon aba wo de usika sem apa ense mo se ya na mete ya na bibi eya ye me na nkamfo obi ade na nka waye ni ye kakra na chese aboa woni wo yire ni wo mani nyina na nso mema no bi won ma won bo mana pampam sina be ya wo mu ensore enu na mami edi sa asete we se nyina aba awon nwuno ni ade se why fed up with the marriage because love ni o what dem so dey of mami se ne we ni mu no odo no one ma wetin wrong with say woni ukuru kra edo until for 2 years be man ba no ho awon pray because odo ne ni o sex no one enjoy so everything one fan of man enye den to mo say spiritually no awade no kura agu consummation of marriage yeah awade no kura agu nenso be man de ne yenya ntie no me ntumi kan be tie be konko na ekire obsessed abusuafo or irregular menstrual cycle, hormonal imbalance, mood swings, adrenaline, obsessed. Doctor Rewa Kasaya dear ya chere dear. Ne mum me dear de metumi atufo. We oba na ya lia ya kekan bi wo so na ukwantu kwan a me pa wo chew ankono mu bi. Ne mu ye wo bumba ye wo frem. Se libido pass edro bi matenka edro we ya friend pia uku wadwuma ba friend se brafie uku wadwuma friend se brafie na ajemai obsessed so mami e mo habio yo me nsem nyina sa na za waka ni nyina edi kan no ya beda wase
memenda no ai memenda no mana ni agese ye ni soye na me hu ne se so mama akokodru de obi nyame obi because me hwe nipa dodo a wo ho a obaye na wamma wani da so ebi mu fra libo tamale na me hu ni amenka me coffee no me konina na me hwe bi mu ani da so na o manya ni gia na wo makoma mu yankopon shaw amen na yenim se afisese sania wona ogi offices de coffee no obeba na obi abada ne nan so amen obi abada ne nan so mama bi kan sembi na menim se memenda we ni dey dikan na omon se ka bi ba na bi se omon nya bi dada mama ba ko say Dr. Menomedono on the 4th on the 5th and I'm a menses by osina beye boso me miensa na ne menses mada and so on Madrono on the 4th ade chin ya afi me kra na me wa me say eh sa ha nti se eba se me menses made edonani obsessed nti ote ho o menses ma ebeba o twen den no move sister ebeba obi ho ane menses ne ba nne echina yemma na anu na nsa obi ho ane de ne ba dakro de aka nyina ye sportings eso kokokokoko ade ntia no move sister ebebo apa afei so se obi se opese onyinsen onomo a emankosia no to yie kama makosia no to kama enti ye de afoforo pi agu adro no so ebi mu aware beye mfie num mfie nsia omontumi nyinsen ye oguso num of sister no oni omudi nkomo omo hu nsakraye bebre oma na omo menses ma na fede menses na start eba enti ye nkakra enti hormonal imbalance no enani ade titru pa ye kofasa ne ma we nyina aba enti ye hu sese afoforo hormones no e balance ba obi tumi frɛ o say me menses na sha se eba nenso eba tumpa se ane kosonom eba no kakra ebi mu de afi ase ba tum no saa afi eye kakra no na aba kama na watumi afafro obi wo 47 years nenso onom ye no yankopon adom so watumi afafro eno ne anwasam kase pa ewo because 47 de no nim se wa ben ni menopause age no awia nesa afi so obaba akokan we de conference no ho nsem nko ana meka na obaba akonso e kase so obu ni nsa eye ne ya pa na osisa oteki of sister no hu se eya hono so kofom ha nti emma se ubu nsa ye no kre naturally no obe nya eya no nanso se eya no eye kase pia e twa se wo hormonal imbalance hormonal imbalance it is a one of sister emma o menstrual cycle no ekofom obi ho a adwumam no obi atenenka o ne boso me so pe woni bo na ni mo no unza na boso me aso adentia wada ni calendar ensese banisa onum of sister emma eya no efi ho kra afin so PCOS on say sa adi hama edi manya papa because doctors will very insist hormonal hormonal imbalance na de ba very insist na ono so wabetena ho na wasi awo no ho kwan sa wonum of sister na trust can doctor crab bi say ade enyo na na so very insist no nti obi very insist bia wo de onsonhwe afei so Medpoint Pharmacy anti malaria I friend no medma malaria do tatahwe se edro we wan hwe na wonom ba ko a wonum biem onse wo malaria do ne ye nom no nansa nanso se wonom de dikan no na oti anye ya onto aso isan se obeka se me ho atomi nti yesre omo to medma no se wonom a miawani wo de ho ato krampo na miawani na nom ni aka no isan se ye won kra de sanity ye won suspension ye de mankra and ye wo ni tablet aye de mampanyimfo nso nti so mami bi onso nya wo ye maye memindan ye ni soye invitation now extend maye no ye pese ye sum
Pese so na wo ka se me pese na me ka se we no akoye yade a nipa ema ovarian system ni amani bi wo a ye hu no early stages a ema ye mmere bebre wo abrabom tina me ka se ne nka ye nko schools. All right. Single sex schools ema was schools. Okay. Na ye fan start wo because ankola bebre nso nya sai irregular menstrual cycle my wa bebre hormonal imbalance bi nkra bebre nya bi a omo menses na ye basa omo no basa bi enti ye tackle ho SS no ne ade ne texture no ansa no be pie kro be ba be ware no o sese no preko eno ya adwene enti em kwan emeretentin o ba be tra wale ase a o be ba be twa be ko a won tokwa no na wako enti kanu so be boa yen de yedi wachi nti say o organize ya yen so yedi atwe nti nia ye sisudua nkasa na ye ka ye bonnet of ane say so wo your ba na say o hwehwa awo a normal cyst eboa improve you ovulation no eboa mankosua ne to ema wo ye fertile ema awo no etumi bantem afein so se mood swings se unya omensisa bibi kitu bia na obofu obi anka won so na obofu o se me de me wo mood swings so se wonom of sister etumi balance mood no kama ema omensis no tumi baye afein so se wo period cramps so a etumi boa ema ni nyina akọ ukọ afichira obi mpo nti se ukọ afichire wo variant system so a eboa pa. And doc, what can I be brave? I know be person opebia and also pay do to her. Maybe prefer on friend 0596 607858 and I say 0500 210133. Now ni JSM ni ka say me woman say every agiatum. Eh so mama show there oh baswa no one who say ade papa na oba beton so no so. Enti upedo to all the pharmaceutical companies are here be. And now over the counter medicine, move for some here be no. Or contact the doctor on 0596 607858. And now say 0500 210133. A MedPoint Pharmacy, our more Santasi Bebu, Nakofa a Druya, Yakan was him. Now, because I mean, say a drum, them see Yanediane. Go full supplement. Supplement. And as at when now, who say, what do about fear so boon say ye? The moment our boons are started so benum. Mania would dad and said, wouldn't show every day. They said that be a no show, said that be a diary every day, no. Pibito, not pibinum, none was on your ding. 1 tablet a day. 1 tablet a day. Doctor Junior Ghana for him, no, they say system net here. A more ding, into one your ding. Do be a pibia in cartons, in boxes. Who don't mean mild free. Yeah, the bebro, it be good come the abro, or pharmaceutical shop be a pibia. It's missing a man to be for the last time, they be a pibia. Starting Fred doctors, and that's what's happening. 0596 607858. And I say 0500 210133. And na Joe and no Pau a real what's happening or no Becassa. The mentions of mommy. I don't want to say. Immense may about 2 days. Unko si out to Nisha. Because you do out to and the moments is so bad. It when you abra no say emojan beban, while moje woman out de banu. It's no offices. No any regulation in your kama, bebu sa kama. Now who sweat to me at all. A jam quine. Offices for. Your mammy of Vita cried the and as someone say I bomb cratici. Mr. Champon, Fessima and young Cobbett. What is he? You. The pacho. Madame, to say, oh, a papa, a dear and a dear, no, I, a japadia ben, oh, yeah, what dying over? A dying, baby, amuti. Pacho. Down crossing the room. Like I said, 6 rooms. In Ticapes, what the animal. Oh, there be mimpo. And I said, Dinah said me, hear me peace of mind. It's a piece, no, dear, no, obey a man. Oh, no, say on power no to me bium. It's on your dynamo. On jam a coin. Nako. You. I wish you for adophobia do my oda. Yentia no soon free or not. Yanko yenim. Joshua watch it.
your friend Junior or America do for Pocabra and original. Happy birthday. Yo, young enemy. Obrempon and Sudina with our sister Docas or magazine or no, and now always sure Obrempon. So happy birthday. Me pacho Eunice Upuku Amankwa Edina Oda Ene Fininu Abema Pastor Francis Safo Ewo Sompa and ono so Erishino Edna Edina Oda James and Erishi Edna Harriet Abna Boa and Sudina Oda and Sonia Mishira and Nkwatenten Edemano Way star Ohima Roxen the pride of Achimodano. Come on. Belated birthday star. Miami Mame Cancer. Lady Julia. Onini Kuku Fisame. Omuba na Odina Odana. Star Ohima Dina Odana no fiada. Inti belated birthday Ohima. Omame no papa so modo papa Radin Shroud. Auntie Paulina Brim. My lady made us say, the American your sister Benedict and said, Kawakuma to him. One cassa she would crying. Chichi one cassa over. Na a drew merebia Abrabo, and our dear moon is a money bit to say, Quancroya dear. Obey ye dear no moon said, dear, I just a beer we will be found the woko. Sana, what dear moon is a money bit here. Obey the wood you might say, dear, until said you are dear, or Gassacas away. Where jay? What you was a seer when Yalins want the apple. The soon soon I referee no. My lady, or wasem, sister, or wasem. Or wasem. So was some idea with Anson Waka. Aye, my lady. To me for and some shana kumem, a shana so. Tina make us a show won't run a years and be a day. Every with him, Sapadia, walk in no cradia, no crossing when you may be pay. Said Diana on any team crab, a bear manacofa or bath for the number. And only we are saying Bamanaco Wale for fro. And background no swallowing. And your background Walleno. My lady can say, no, say Bama need dinner me. Cause if we are saying, we are saying, now be so bedi when ya cry. Then you will be as I said, Bama, one and the tears will be when ya. In fact, a more ye, just a one cassa ufra, dear say. Na me be say, a dear and a beba say or bow or tia, what yes and near Makoto, Timan and any G. No best ones as who could our dear. And see that. Just a BB cause one and in your and our own and maybe a day. Afuno na de etosu biem amenti ase ne se ode nsa na kwa ma busuafo age wa bra busuani mi se dwapade ewom ye ntimi anche ama fikuro na moda so ye dan atimu my lady emfa ho ne se busua age nsa a wo mantimi ansiesie se bia wo compensate ma mi na mmom minim se wanya beduru ha nko ade kwan bia so ma me na koma beto ne mo so de ohia hwe ohia se be ma ne mpata no ana wonya ne kwan no so nko ye dan enko bo ne branti wadawroma minim se nya dey ye sori nkonwa so ade wachiri no ebeba mama mi enya na so ndwen sister kwa koma to ye mo ate ma re ho hye wo ho de na hye wo ho nkran nyame be Aunt Benedicta shop no wajaye me jai matum adey because obema bese oba beto ade a wo ton ade se o ye friendly ebi wa obi de ne ho na new site ti normal nko for the cars nti ebi wo ho boss so so asan ho kono wo kai auto vortic parker menya asu ekotum ne kan we ahyawo we dwaman na wa pam customer no otumi ya me bempa we wie JSSDC ya o se one me da wow ba me ameka che no gumenu ma so mantem ho obi ababa na wa pam no store ho menya customers na wa pam o munya mireka enye se wo na wo ya idi anke fi odi nke ntu ho efia wo na na abrasi wa ma wadi ke hia ya basa o ma me ho ntome edwuma ya obie mi wo ho before edwuma no there is no way I want even 100 is a jikoye shop no ne nkola ne da obenhu asa akola ne shatade obenhu so o chempoboa ememe bi anya so oniska so owo bi pa abro ne ankra ka ontumi ne maame so ne family de omo aye omo afam de na isa papa na why na adwen so onya de papa bia ombu ebusuafo bia ombu bia au ebusuafo EP original brand t-shirt assembly ye plain ka ho kope bi white color bia ope boxer shorts 3 in 1 ni nyina designer de
benye bi wate nana nsɛm ye okay wa de shema posa travel and tour building you hu kyerɛ ma no and ahona ubenya bi 0243510138 bam achafo ba o ma ya de nyane wo ya de ne ko spinal injury ai wo spinal cord wachiri kase ayi titiriti ekrobia tuwa Dr. Bambesa 0244-98800 for Obo Herbal and Medical Research Center. Obo Herbal ayadwato adumanu eho ne wowo osi be ma odu sinani mu ka ho ne ko Obo Herbal beboa wo na wasiesie o yie papa ojo nso a emu ya wo ya de o hwe kama ayamutimu da wo so na ahono atukuro ni nyina so besiesie ai give us no etu nyaro wa nyina ase ama utumede wo krakrakra give us co capsules betu ayamutimu enso de free eyemi security ipacho malaria typhoid ne joint nyina be hwane na fe give us GC mixture woni pedua no mam tuntum dwane fini pedua no 0243222470 Lawson Beverages Company makasoso ipacho Lawson ama mema ya mema mina me ka kire o ye giremu a ye ha ye ni se ya 02486199 na oboasi baby diaper me se me be wo be 300 because to wo kama na wo ho be ye wese ne hompro 0240-306-394 Sompa chedie ebusuafo Bible said you mu broni mo body afam awurade ye bedi bronya afia kwa prabeto ye be wura fufuro num edie na anu onyame de tentam ena no na me kase emra maame do kase wuye esuafo se awurade papa nya maame nyane no no wode nsa enwe ntade ma yen medofo se woda ho a edie na wode be kaye awurade beye webi na woda hia demu no wa refer awurade se awurade da no na me ni bi enso me ma janka bi didi me ma usia bi didi me fra okurani ba bi tuma no nyame oya no kwafo no obekayo me pato yemu anwa entosi fabre ya osompa wate swami me pato omomu no so de 0598 559802 ana 0241272990 Taiwan anase Blessed Foster odi for them maladi ne kwasem nie yi be ma woye no kono ngo kaya I won soa sister me take na me ka kire ne to bawi za do wato what the board man ye adweboni ekuta be me sabi o seko twa sister eti kura ko obekwa koda ne kwasem maladi na maladi kwanya ememe binum start se o de mabi faso pa ono onku onso onye ohwe omo nemo wa betu widiem ene o kakanka ebi ne wode ye mamin na we de me kan se ye nua be ma no efie no onfa no musu mami no onko ompe no woni ni ji wona brabom wo kwa no masibui otu na so asibui wo so ade 2 years nie mami fefefe otu 2 years nie 2 years nie wonya bi fem wadam kura be de wontimi kasa what kasa etiadia be ma ne ye no maladi me ne nya adwene eye tabu ana kileb ana gaba ana zip ni nyina come because we odi maame na ni ye 2 years ne maame kama seven projects a ona wako na ni hands ya o pe bibidia fem wo so man kwan maladi o basere ane kwasem wo man nya pe bi ni wo so nsum no ana odi na wagu ni maso onto atade mane ba onto atade mama min onto popo mama min ane wo ye ho kono ngu kaya bema wadawruma ahadai ne shop what's a guno who is cabbage moi obeya meske susu ahye maladi dia ye kan se maami no wontimi ntum fifi abla papa ni nsum no ana ise sofi oso oteso no ne nkwaso so eda esremu because papa yi wonya ko betime pra no alagedri sada blofo ne kanu ende de ka ye de saguachi alagedri ne mom papa ne de maladi wadawroma yentwene support afantu no maami womna mesum no wamna mesum ne ma minya no ho enfa no fa hudie ebie ko benya kokra bi na je odi safa fo ntiro kakrakra emo masesra ma me mpacho kanye no ano aba
ke ma menya bia obetafre baladi onye bia obetafre wo bre nenso ha wo beyi wo bre enye koda usum ebeda no sede sede obi ba ya na nani tutu a enne yenya pipa de ma na fie makoma konkon wa de ma no sa na beye wokunu no ontimi mfa fie no efie so befa wore be man kura no wonsumu ono na wako wale yene ni problem oba di be ma de obefa me ma tade kura memi no ni problem na muom oba na ne na wo no ade na wo ha no se hwoba ani o meme bi so wo no a maledi ono a ono ompew opew ye ma onyama ne wi wa wie boy bi o tie ebu akwa wa wo tre Vladi Yakopo na bani die Gana obedo ne saa okodo okobro ba na obesere so no awo okwa se papa na ekono ayi gohwini eti e besire ye nua be ma no ekonya mudi mofra ni ma ba wo bi faso no anu odene wo mpene gya no sum no mbani sika pebe mbani ntina wo hwe nkoda no na dachi wonya be papa na de table be ma fato ko ho samane ko se de abrantie bi wote Cote divorce one yo a mother 4,000. Why you want me? What the baby? Why are you? Only that one you would to pub when you know what some near car. I told you, Bema, Fabema talk home. Now the boo party said the abrantie ye on far about phone so that and maybe you'll be funny as to move a come. My lady in the manuasi. When every from say I will hire GC. Oh. Auntie Benedict and say akola keto no no mfie sen. Sen kra ne de on de ohwem. Make us all show me. What's your school fees? Or mom chop money. Or mom chop money. They are canana me so me assume. Yeah, sorry, ya be friend. Nipa se be cratch ni die or ye enlightened die. Obe reason na what ya say bon pie say the ne be kan obeti ase na asumdwe abawai. Inti ma bibia ha asem ya na wo ba ya na ya kawi ye to ye di na 4 times afede eventually na de ye hwehwe no ye nsa kai inti nyabotre na sa wo se wo nkwa asore ne so they are very bad oba te se wo nkwa asore issues bebre nso wo a agire nyame nso bemu edofo no kra agire nyame nso bem dia me family nti omo preaching po enko kafra hwe bene to be good why o maami asabi odo ba ni po wen agya hoko to nsem ni bigu na fa wo ma no kyekere wo hwere se wo bepa ahoden ne nkoda no abepepa wani wa mu ni suo o ma no obi anya adwuma debe o mko school tiesa wonya ahoden a wo de betena ho amankura no why me pa chew na wo de papa de say no de yenya life ma no na emum de wo ka na ne nka ho asem na yi wani to nchen se wo ma musika na wo taduane di no na wo ba bia wo de uti ato no ye ntwe ne mirikitoa bia ye bepe no ye ne nakasa ya he ba bia nyame be boy why me pa cho Joy Chem Roofing Company Limited Joy Chem your borders IBA your borders Self-lock your borders MSL and from standard sheets Irota accessories Alozen me pacho obebo so ama wo ye wo color coded AX150 any of these self cleansing properties ya shim etiye no ye nchese na no ahoro ne ho insurance area no leakages no rackets me pacho obeba be free estimate e the amount ye o tachi my hands brigade kuma so ko ban ampaba me any police station there me 0540 125 Joy Chem o ti nyame bribi wo soro entima me nsanka faith enu nketoa fashion tekremase ni so na okro no tu yade no show opusa wani stroke ayamkro safaboro wapon waposo waka dem me pacho nante yawo hotu anteku janshi kuma se ya makokobe 0244583859 Cherry Prestige Ghana ye ne di 2 pure mineral water abofo ye wo to pon jawade a ebi wase a enu akono ne she fridge me nton so tigu 0538141360 Kengen num super papa na ye kanje akalan drink water
no modro no numni day 1 day 2 day 3 day 4 ose udidi a obo yo e no day 2 ase moja ni afrisa mbedi pedwane ye ayam tim how ne kwasam ne say rema UGC mu o tafuni road kama abaru tunkwanta sompa ye den ase he ya Kanjin Akaland record 0241449191 3p garlic mixture eyetoa ehwa epai eyekoko kopebi na no esiamroso enti hyewa eye 3p nyama hyew so 3p ofura ekutu 3p eye 3p garlic mixture enoa ene beboa na nso agibe na ene piling any stomachard piling to koko efiri moja me say etie waso na betu ni nyina piling ene wo stomachard ano de we efiri yade udidi ejina wo bo ayamukuro untumi nta ofura ekutu 0597216379 ipacho 6037 0597216047 na wonso enye odie na emwa yankwa awoma ne so 0554931931 0548931931 na asem yede be sheda ofro na ya pay papa no na ya sanso ato asubi sanse emoya 28 years in marriage nyame kra mpene sija no sa basasa oba pa no hwene sa nanim fefefefef ye awale bone de bia meka o eti sede zip afa wo hwe ne kwasem awale bone ti sede wo zip be ma wo zip afa wo hwe wo twekọ fom a eti wo hwe wo de kosora eti wo hwe ayasem if you mean ni bida oba say said wo hwe nanim tia ise no so tia come on my lady oh there you go and some come on electric. Hello Auntie Benedita etibia yesre hu hello ejamu chire bi o se ye ne la ni nyew se dia asem o hello mpacha udin yentie o mpacha me de Bernard keze free church yo Bernard yentie we we dey me shwe na mabo host no abaso ohinini na me penastem me so me pewasem pa odunti no we kura and you see me phone am dey share me penastem pa one day me ba be meet me person me da se pa me hwe wani wase mate me pewasem pa enkane ane da mo gusue enya sem ketsu oh if we Anne's boutique ejina mu ankasa Sanka Plaza Kamara atade bia na me dress 0545853608 Annie hello me do foodi yentie hello morning yajo udi me pacho bibi ntimi be sie kakra yentie yankopon enhyiramo mo insight ewo program na mo ye no yes na sister na yi no na mo no if technical term be so or narcissist narcissist the same thing na we go through the lecturer ewo top most universities na Ghana has say meeting and I'm ETM. We can the same problem 2 years and that. But okay, the most situation for it's not about saying on to sign to be anti who they were busy at church machine for. I made it on you. You are the complaining. Also, not to say, like I say, the guy crowd fall over complaining. San almost here, almost I am very abusive. Tembia or person ma we low. Oh, cost one year. It's time you're making sure so back how but more pay. That promotion that by one of them we are a very young girl, but the year you might do at the beauty now are really Kafra na said the Usi Usa. What me a coast lecture de
Eden so enye de but me family bet na so almost setting issue 2 years me name data cause ebe yo kaya nanka so the system amount cause we pay me ku university ene ya uyo master ene ya me jishi o me na me to me kan tie me fees so me dey ye bibia but then we pay na ene ya naturally sa no mo tie o hu se ni paso denwa o so na fo ni o mo ti o bet try say o bet no be a future na chesa setem bia pese wo ye mobo Professor Yamobo, that's the key. Then you go wali ni pani head. Yami on technical program. Because the way I go to share na say one way I say you all come and yet you all sorry for. Yami share mo dako next lesson come ba be srawo. Mate me show any mo ba pa. Yami share pa me ba me bi exam so acho yami share mo na mo ya papa. Ama me ni ke mo program but me dey I hate too much. Me da se pa. Deɛ wafa mu no ɛya 28 years wama wo nneɛma bebree aka akyi eti ɔno ananka wani da ne so no oyi wama if said deɛ wo kan yɛ no kra oyi wama odwen ho a ɛbɛfa wo tirim but for ni to nkwal ɔma no say papa we ya wakɔ wale ba afufuri sɛ wonni hɔ pa wo ba 8 years no na setena mu bɛyɛ dan o maame ano support you no so ni ho enti dwene wo ba ne ho ketwa ne mpo ho say because o pese o trance e ma sa wo ba no na ye ne be kasa o man na mra wo se be tenten a be pe lawyer ma na de o esefata wo bia waje wa de na wo so anya peace of mind because what one say when you feel say na se me kwa me to me 5 years enso sebi are ma hwan omo family say dey ejadwa ka ho na ebre ekra ya so ka ho na so kra wasem wa hello so pa chede so am dey ade ba na jefu so mpene ase ne no anasem wa mu sika mu nya bi hello pa chodi enti o udi enti o eja transe pa chodi enti o bi mo twetwe ne nkofo complaini se ba mu dodo wo gina ya kwa no se the community police unsu ya wo ba kire e de be ni ya tana ku ne slide yenti o ram pa cho wi de de ka udin de say e frame Marcus yo me wo iti okay bro no be so Mantova. Okay, come in. Cry a friend of Yadina, Benny. Okay. Cry a friend of Yadina. Now you association, Ghana Association for Iowa. Now a brave a donation or orphanage name, but this time on the Tiopa or any the Ethiopia auntie. And we say, if I cramra, now in family support to educate via Boy. Italy pano mo Radio Emilia. I'm quite sorry. Oh, okay. Enti 99 am papa de oba Ghana na ba mo wu kukudrufu ya. Obe free mu. Na me ma me de osan atre mu a nti onyini no. Eno ba Ghana. Enti me te kakra ka ndiamo kasa. Ndiamo. Ene de ya wo de bibia ba. Enti yada se sama kai bra na bra so betina to bi me kwa na manka bi de oh enti bra no ni omo enu omo program bi abre bi ya ba every year bi ya na say bi emergency bi si omo frɛ ya na mabeboa ha na ya beboa yada mase enti so de be so ye ni se won se ni padodo na ye omo ho adwuma enti mo kan no mo so ahunu se ampa se ye bai na ho no so ni so ye dey omo baje wo number kra omo wi ayi de ye betwa no the video na send o ti mo platform na wo dey platform na omo hu say ye ka se ohini fan club London omo gu so de den mi ke ne Rama Bruni ne Ebekinom omo so de omo de beba Amsterdam Christine Patricia no omo so gu so de den na this year kra de ohini ni sons and daughters nso abeka ho na me back in the idi ade akenda ye die ebroso kende minimisa sa de wo mpe nyame hira wo de metimi aka no
nyame wonhyira pa eti na chese maka yen de bi ana wadofo bi nso na achia wo ya ne ekuo no mpanimfo ekuo no ma no de kuo no mpanimfo na ye bebo mu din bebo mu din bebo enti e betumi atwato mu aro twatu okay we kuo no mpanimfo Ghana Association I wo via dina provincial de Mantova okay ye kuo ben enkuo mba ne nyina ne koma kuo mpanimfo so na nampadu wara vice chairman wala na me also na me yomo chairman na ye treasure afiefusia Jerry Peter Mr. German ene mo aka ni na ye kasi ebodi no anti wo wa mo eti bi owie ya agene number na mo nyi video no sha ye mo ka asemo ye meye no eno so na ye duru anti ye de 4000 wo mo tse Sompa Nkomo no so oni ni show so mo ba be boa Sompa che de 4000 enti yesu yeda mo asese mo so mo ama ye kwan ama ye so enti sesi ye no mo bedi nsa wo so enti bi e be ye bi a mo so mo ka kire na hoden wo ho no ma be boa ye pia ciao se matna ho da mako school na tonight ijama enudi sikano ne ye kan mo te pre e kan se ya ene se iwura bi o won kran se wo hwehwe ye ni he ohini ni se obi ba se brem oda Sompa janie mo kura asanketwa si fomo anasa se uso yo edase emi se bibia edura na kwem eti edabi emro itirifodi ya munta nkosa skadi malidi ni mkai ko school forty baby am we free bia Mr. Marcus onyame hyiram motin krofa ma so na mudi pa sa madwe mobrofo yimti erade nso nwene mo ho edamase ye ba European tour so e ba Italy yo edamase yedase yo oba atakasie yi oba bibia ma why eje number no ebisafo yari si Sompa Nkomo de Ebola agudi let's get ready.